sam Juki, dobrodošli u moj novi video. Danas, kao što vidite, igramo House Flipper, tako da idemo nastaviti sa igrom tamo gdje smo stali. A vi me, dok čekamo da se ovo loada, zapratite me na Instagramu Juki02 i ostavite like na ovom videu i preplatite se za još ovakvih videa. Tako da, evo ga, nadam se da ste stigli ovo sve napraviti. Idemo sada u našu kao štalicu, šupu doslovno, idemo na laptop da uzmemo neki novi poslić, da to odradimo i da dobijemo, da zaradimo neke palice. Evo ga, da vidimo, nisam ni znao da vamo ima ovaj kao baterijska lampa da se može koristiti. Evo ga, znači to je ta kućica, vamo za početak u osobi nema ništa. Vamo trebamo postaviti radijator, može, vamo, tu, da ga osposobimo. Evo ga, ovaj radio je osposobljen, opa, u mene je radijator osposobljen, imamo novi skill point. E sad, idemo da 20% brže montiramo. Ok, vamo nema ništa, dosta ćemo vrata otvorimo, idemo vamo, tu nema ništa za napraviti. Vamo također nema ništa, vamo se izlazi, tako je, dobro, vamo, hodnik. Znači, ovo neko smo otvorene vrata, kupatilo, aha, vamo moramo radijator. Restore. Ne taj radijator. Ovaj nam treba. Njega se stavimo ovdje. Nije osposobimo. Evo, sad se vidi da malo brže ide montiranje. Ne treba šarati. Ovako. Aha, morao sam znači okrenuti da pogledam. Evo ga, i sad trebamo staviti sync, odnosno ovako lavabo. Običan sync. Ovaj ćemo staviti. I evo ga, dodali smo lavabo. Možemo sad završiti posao, ali nećemo, idemo još par zaraditi. Što vam treba? Vam treba postaviti jedan radijator. Lagano. I, čekaj, opa, još jedan skill point smo dobili. Idemo sad staviti, stavit ćemo ovaj. I idemo na novi posao. Aj, uzet ćemo ovo, ne znam o čem se radi, ali nema veze, bitno da se radi. I evo ga, znači 68%, ajde, znači svaki put kliknem F umjesto je Destroy the walls, u redu, nije problem. Znači trebamo ove tu, da, ovaj se treba srušit, pa idemo. Opa, novi skill point. Idemo upgradeati čekić. Opa, vidi ga. Ok, sad trebamo još, aha, ovaj vamo, ovo tu i ovo tu treba se srušiti. O majko, dobro. Dodamo i ova vrata i idemo srušiti još ovo što je ostalo.
Opa, još jedan skill point, u redu. Sad ćemo vamo za brže razbijanje, ok, vamo je očišćeno sve. Sad ovo isto trebamo razbiti, da nestane, da ne smeta. Ok, izgleda da smo razbili sa sve zidove, vamo ne treba više ništa raditi, dobro, tako da idemo u ovu tu sobu. Vamo ne treba isto ništa, zašto se ovo nećemo, aha, čekajte samo, ovo je još razbijeno, ovo, dobro. To ću hvala se maknuti, idemo u ovu sobu, što nam treba. Pofarbat sobu u Sleepy Blue, dobro. Idemo uzeti dvije kantice pa ćemo vidjeti da li će nam trebati još, ali mislim da hoće. Tako da idemo prvo farbati, odnosno okrećiti. Evo ostaje još ovaj prozor i onda smo gotovi sa farbanjem, krećenjem kako god. I evo ga, okrećili smo ovu sobu, tako da smo i završili sa poslom. Tako da završavamo posao, 4600 eura, dobro je. Za tako malo posla je dobro. I idemo još jedan posao za danas riješiti. Student house, to ima jako puno za čistiti rata, da ćemo uzeti ovo. Tako da vidimo šta nam se vamo, šta nam se vamo krije. Ok, vamo ne treba ništa. Vamo u kupatilu isto ne treba ništa. Ovdje treba electric outlet. Aha, to je ovo, da. Trebamo popraviti utičnicu. Tako da idemo sad to nabrzati ovako. Samo zamijeniti. Sad vama ima jedan kao trik kako da ovo jako brzo se spoji. Kliknete na jednu i samo spustite prema dolje ovako. I sve tri se odjednom zašarafuju. I tako puno se skratite posla i puno brže bude. Evo ga, utičnica gotova. Dvije, još jedna negdje treba biti. Gdje je sad ta druga? Aha, ovdje. Da. Ništa, idemo i ovu vama zamijeniti. Evo da, zamijenili smo i ovu utičnicu. Tako da idemo dalje. Šta vama treba? Vama treba okrećiti. Dobro. Šta vama treba? Vama ne treba ništa. Znači ostalo nam je još da okrećemo. U koju? U grey. Treba nam ona neka amanta pojma. Sad ćemo koja je to boja. Aha, ova. Kupit ćemo jednu tu, ja uzet ćemo tu grey boju. Tako da ću vjerojatno staviti onako u linije, kao jedna linija ove i druga ove. Sad ćemo vidjeti kako ćemo to napraviti.
The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. I mislim da je ovo sada to 83%. Nešto nismo, aha, ok, da sad vidim gdje smo fullali. Ovo, ovo sada, ok, ovo ostalo i ovo. Gdje smo još fullali, vjerojatno to oko prozora. Ne, evo ga ovamo. Točno samo s ovom silom navezali. I dalje nije u potpunosti. Mada ja ne znam gdje još nije ovaj krećemo. Ali ne veze, možemo finišat posao. Tako da ovo bam i idemo. Gotovo 1100 eura. Dobro je. Znači eto, danas smo odradili čak 3 posla. Tako da to je bilo to što se tiče ovog videa. Ostavite like ako se svidio. Zapratite me na Instagramu Yuki02. Pretplatite se za još ovakvih videa i vidimo se u sljedećem.